Ćao ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Dragon Ball Z u Minecraftu. Ovo je jedan strava mod, tako da ćemo s njim da se zajebavamo. Jako dobro, vrate, imam moći, sva se ispoljuju se laseri. Pitam se zašto nemam prijatelja. Ok, počinje se tako što ćemo kliknemo V, da vidimo što ćemo budemo. Možda budemo Saiyan, čovjek, Half Saiyan, Namekian, kako bilo strava. Ili ovaj kako zove kao od Frize, ili opet čak. Ne znam nešto bi sad želeo da budem ovaj Namekian. Ne znam zašto. Ili ne, bit ću... Što će biti ako budem čovjek, hajde vidim. Ok, čovjek ću budem. Dobro, tako. Nastavi. U stvari ne znam što će budem, da vidimo ovako. Idem da biram ovako kosu. U stvari neću biti čovjek, bit ću... Saiyan će budem. Ok. Evo ovo je srao ovako to. Da vidimo onda class, survival, što ne shvatam, ok, ne shvatam ovo, energy, human task, yes, evo ovako, da, bit ćemo ovdje i koristit ćemo energy, da. Sada boja kose, da ostavim crno, sad ću vidim. Da, bit će crno, tako. Sada ja možda izgledam kod imam, kod da sam isti kao prije, ali nisam u stvari hvatila opet. Vidite. Super. Uskoro će izaći nova verzija i tako da, nadam se ćemo zaručimo do tada ovaj serijal, pa ćemo igrati taj novi update za ovaj mod. Nadam se će imati dosta stvari, sada vidimo ovako. Ovdje kliknite da vidite što treba raditi. Evo, Cybermane trebamo nađemo, to su ti... valjda znate, ako ste gledali Dragon Ball Z, valjda znate šta je to. Tako da, da vidimo. Trebamo nađemo Rock Band. Sad ne možemo da letimo ni ništa, samo možemo ovako da skačemo. I ne možemo ništa onako da ispaljujemo, kao... potrezni mi možemo, ali možemo ih napravimo kasnije, tako da, u prošloj vezili se sigurno dobija potezi ovako od kamija se uzme i onda, da, tako da, ovako meni mislim malo bolje, ali mnogo teže, pošto su nam mnogo jači napad, imate spirit bomb, a ovdje nemate. Ok, ovdje vam gore vidite trošim energiju kad skačem. Mislim, to nije energije, to je ovako... ne znam kako se to zove, ki, valjda, da. Da vidimo. Moram nađem Rock Band. Ovdje mora da je negdje ovdje. Ok, idemo ovako da vidim. Ovo, vrata, ko zna gdje je to? Uskoro ćemo naći jedno. Idemo ovako. Slash kill. Da se ubijem tako. Sad ćete vidjeti što se desi kad umrete. Evo ga. Ajde. Evo ga. Stvorite se ovako kod ovog, zaboravim kako se zove, tako da nije važno, ali tamo, znate kak, ako ste gledali Dragon Ball Z i kada neko umre, oni idu ovdje na ovo mjesto, kako se zove, kao duše im dolaze ovdje i onda bla bla bla. Ali mi možemo ovdje da nas puste i da živimo opet, tako da kad izgubite ništa nije strašno, da vas drži. Tako. Sad će biti, pošto sad ne možemo letimo, imamo drugi način. U stvari možemo, ali ne ovako sami, moramo da uzmemo ovaj Nimbus od ovog, što se dešava. Kami. Ok, evo ga. Sad ćemo da uzmemo. Ok, get a flying Nimbus, tako. Poslije ćemo da naučimo neke moći da letimo, na primjer, i to. Pošto sada ne možemo, to je mnogo
skupo, a mi ne možemo toliko zaradimo sada ovog training points, tako da... Uspio sam! Ne, zaboravim se da treba CTRL da se klikne na vidiš i dole. Ok, idem da uzmem jedan sensor beam. Ne, okreni se. Tako, idemo pa sensor beam jedan. Ok, ovdje ću se parkiram. Ajde. Ok, eto ga. Op, dobro, mislio sam da nećemo moći. Dobro sam sad sensor beam jedan. Tako. Gdje mi nimbus? Gdje mi nimbus, čovječe? Evo, da je pukao. Ne znam što mu... Evo je rock band, dobre. Našli smo. Ok. Inače, ako se pitate kako dobijete bez umiranja, ovdje možete se penjeti na ovo, tako da. Super. Idemo. Ovo je jako zabavno. Moramo da... Evo, kada jedan Cyberman, moramo da ga ubijemo. Sada još ne možemo ispadjeno, bilo bi sralo možda bi. Evo na početku kao ono, na ovdje se radim. Bilo bi super da mogu se uzimaju moći i da je plus. Kako sve možete napraviti, to bi bilo sralo. Ajde. Neću iskoristiti sad čudinicu sada da prosim. Ok, ubili smo ga. Sad trebamo da ubijemo 6 njih. Ok, dobili smo training points, sad možemo kupiti ovo. Tako. Sad smo jako malo jako udaramo, tako da. I da, možda odmah kako zovem, transformišemo, uskoro ćemo moći, mislim, odmah, vidite, samo 10 nam košta training points, tako da, ništa strašno, to je super. Ok, idemo, mora da ih ubijemo sve. Već ih koristimo senzibilnim, naravno. Senzibilnim strava. Inače, kada izgubite ovo, sve to plavo što vam raste tu gore, vidite. Ništa se neće desiti, ali vidite ovdje, sve ću vam pokažem, u stvari ne vidim se ništa. Ovdje ono crveno što piše broj onako ispod 62, to vam je život. To vam je važno, mnogo važno. Ok, sad sam ja ček, sad ću mi manje trebati da ih ubijem i sve. Dvojice, ne mogu. Timuju se. Ok, idemo. A ne, pao je i umro. Jebem ti, mrzi da se to desi. Od fall damage je umro, tako da. Ajde. Koliko ih je čovječe tamo dole. Tako. Tako. Inače, ne možete ih, kad vam se nestane ovo, ne možete udarati tako jako, ono je plavo kad vam nestane. Tako da, da. Ubili smo. Dobro je. I onda samo udarate obično, kao da nemate mod i ništa. I tako ako gubite ne važi vam se, tako da za džabe. Ok, moram da idemo. Inače to je glitch kada ostane tako sam zabin, pa što ste ga pojeli. On nećete ga opet imati, nego samo glitch, jebem. Ne. Imam moj drugi svijet gdje ih one shot kill sa rukom, brate, ove Cybermene. Jo, koliko ih je, navuku sam ih sve, sad će za me. Uspio sam. Dobre. Ajde. Moram da zletim. O ne, evo još jedan. Ajde, Marko požuri. Idemo, to. Ujebate. Imali smo sreći. Da vidim koliko ih je dole tamo. Brate, nakupili se. Ko pacali. Ok. I ne mogu opet uzmem sensor beam. Ko zna kada će da opet napravi jedno, tako da. Da, šteta. Sad ću da vidim da li imaju Dragon Balls, možete naći njih i da poželite sensor beams. Evo je onako jedan Dragon Ball. Idemo, inače nemate fall damage, tako da da. Ok. Da vidimo. Ok, dobro je što pada noć, tako da kad je noć svijetle ove kako se zove Dragon Ball, tako da. Da.
Sem onako kad izgledaju kao kamen što smo malo pre vidjeli. To kao iskorištene su pa ne možete da ih nađete. I možete da isto ne nađete, u stvari da napravite kao onu spravu sa kojom nađete ovako Dragon Balls. Ali kad su ovako kao kamen onda ne može da ih vidite na radaru, tako da se treba to daro fora. Pošto je tako bilo i u ovom u Dragon Ball Z, tako da. Da vidimo. Trebam još jedan, ja mislim da mogu dobijem prase ovako pa onda od njih da dobijem. Isto training points, ajde idemo. Sad ćemo da vidimo da li možemo. Nadam se da može. Mislim ne možete ubijem, moram nekoliko prasića da ubijem. Ajde, umri. Okej. Dobre. Idemo, tako. Sad smo još jači. Sada vidimo koliko smo sad jači. Ajde, malo da se napunim, ajde. Ok. Ajde, evo. Dobro je, vidjeli ste, brzo smo gubili. Sam zato što mi se ovo nije napunilo, pa... Da. Ok, idemo gore. Idemo tražimo još ovih Dragon Ball, sad kad letimo. Nam još plus svjetle, možemo ih vidimo. Ajde. Vladit će se kad budem skupio sve Dragon Balls, tako da vidimo se. Ok, ljudi, došao sam. Svih 7. Sad ću vam da vam pokažem kako se dobijaju želje. Ovako morate staviti kao H. Ili kao kad gledamo srpski. Čujete zvukove. I sad samo right klikujete ovdje i gledamo. Senza beans. Dobro. Tako je. Sad ne znam odakle... još jedan, odmah sam našao jednu. Dobro. I da, i na nameku možete da odete i da prizvodite onog još većeg zmaja gdje dobijete ko zna koliko senza beans, što je dosta baš, tako da. Da. Ok, sad moram da nađem ono mjesto gdje sam bio. U sad znači šta, hop. Tako. Ajde. Dugo je trajalo kad sam našao. Joj, ne. Ne, zaboravio sam da imam keep inventory. Joj, šta ću sad radim? Moram da odim da nađem. Evo Bože. Zašto, majko, zašto? Dobro. Dobro, sad nema veze, neću ti imam. Bolim ovo. Za džabe sam potrošio to vreme, nema veze. Idemo da ubijamo ove Cybermene. Da vidimo ovako, nije nijedan training points, ništa. Ajde, idemo dole. Taman smo našli. Pali smo tu gdje treba. Evo ga, ovaj me video, tako da ću kod njega vidjeti. Gdje si luzeru? Opa. Tako. Oni inače imaju 30 nešto, bravo, da li je moguće. 30 nešto života, tako da... Mnogo lakše kad imate senza beans. Dobre, jedan mrtav. Ajde, napuni se tako. Teško ćemo ovako moći ih ubijemo. Morat ću ovako da radim. Ne, da li to drugi? Jebote, gledajte ovo. Šta je ovo, Bože mi sad čuo. Ok, idemo. Gore, tako. Opet smo failovali. Još jedan fail, dobro, nema veze. Ako letimo, ne trošimo ovaj energy, tako da mogu malo da idem ovako. I onda će mi se napuni i onda mogu da ih ubijam. Tako, ovdje je jedan odvojen. Sam. Nagledajmo se, tako da ću njega sve da ubijem. Ajde, da te vidim, ajde, da će tako da... Ok, najbali smo ga.
ajde, dođi, ajde. Ajde, ne, okej. Ajde, mora da ima neki način brže da ih ubijem. Dobre. Sad sam još jači. Sljedeći put ću sačuvam da mogu, neću više trošim ove energy. U stvari hoću, pošto trebamo se borimo protiv radice, ono. On je slab ko ništa, tako da ubit ćemo ga brzo. Ajde, dođi, ajde. A da, inače kad ih upgradeujete tako da svoje napade i to, snagu kad udarate više vam troši, tako da, da, bum. Ajde da te vidi, ajde. 4, još 2 treba da ubijem. Možemo li to će brzo. Idemo, letimo. Okej. Ajde, samo malo da letim, onda će mi se napuniti i onda... Evo ga ovaj jedan odvojen od svih. Idemo kod njega. Glavno koliko je tamo. Ajde. Napunit ću do 20 i onda tek. Sada vidim koliko imam. 5 i ajde, još jednog samo treba dobijemo. I onda možemo se borimo protiv radice. I borit ćemo se za dobro, može. Tako mi je najbolje. Op. Kako je ono kad je naopačke ovako. Nimbus i onda... Da, ovim nećemo sad moći da ubijemo ovog dinosaurusa. On je jači mnogo od ovih Cybermena. Oni... Dobro, kad budemo ubili radicu, on ima scouter, tako da možemo vidimo power levels od svih njih, tako da, bit će super, pokazat ću vam koliko je on jači od njih. On ima, ja mislim, 100 puta, 100 kako zove, život mu je 100, a ovima je 30 nešto. 30 valjda 5, tako, ili samo 30. Nisam siguran, ajde, dođemo. Niko ne gleda. Ajde. Sad gledajte foru. Stavite protect i onda vidite sad dobijemo malo više ovih, kako se zove, trading points, tako da stavit ću još na napad i ne znam da li ću da se borim protiv radice odmah. Ne želim, ne znam, još malo ću dublje, možda koje Cybermena, da mogu još jednom samo jačinu svoju da pojačam i onda. Ajde, ne. Okej. Da, iznenadit će se kad budete vidjeli koliko je slab ovaj radic, brate, on je slabiji od ovog dinosaurusa. Slabiji čovjek. Okej, idemo ovako. Sad čekat ću da se napunim prvo. Ovo me još prate. Dobro. Sad nam je na 7. Sad možemo da gubimo. Da li je moguće koliko ih ima svugdje? Onda ću morati ipak da odletim. Idem prvo na glavu. Koliko vas ima, jebote? Kanala, ajde. Idemo. Sad ću nađem negdje mjesto gdje mogu da se borim protiv ovog radica. Neću ovdje kod ovih Cybermena. Da idemo gore na Kami's Lookout. Tamo ću se borim protiv radica. Tu imamo mjesta i svega, tako da i ništa se ne stvara tamo. Okej, idemo. Tu smo. Evo ga. Ajde, požuri. Da se malo još napunim pa ću onda. Okej, idemo. Fight radic, ajde. Evo ga. Gdje si loseru? Šta ćeš? Da, on može ispaljuje. Inače vidite tamo što ima ono okruglo. To je ono kao u čemu je putovalo, tako da ćemo mi to da uzmemo, moći ćemo da idemo na Namek
i planetu Vegeta i sve. Ajde. Ajde. Ja, treba sam sad čekati da se napunim ceo da ga ubijem odmah. Ne ovako da se smaram. Ovako je dosadno kad moram da strećem nakon točno, ali se idem gore. Ajde, da te vidim sada. Ajde, puni se. Sad će dođem. Zvučalo dobro u mojoj glavi, tako da. Ajde više. Koliko ti treba, ajde, evo ga. Idem. Idemo i skauter. Nije ispustio skauter, jebem, kako mrzim kad se to desi. Što će sad bez skautera? On bi trebao da ga svaki put ispusti, ne shvatam, možda glitch ili tako nešto. Dobro, uzet ću ga samo iz kreativa ako vam ne smeta, pošto treba je da ispusti to. Game mode, tako. Ovdje vidimo gdje je skauter, ovaj zeleni prvi i tier 1, tako da. Da, evo ga. Sad da uzmemo ovo. Da vidimo što je na sljedeći to detect. Trebamo još 12 ovih saberna da vidimo. Ajde, gdje je ovo? Ne volim kad se ovo desi. Ajde. Više. Ne mogu da uzmem, uzet ću ga kasnije, neko tu bude. Nema veze. Više dođem i onda. Čekajte da vidim koliko imamo ovih training points. Samo 6. Ok. I stavit ćemo na ovo. Tako. Sad trebam da nađem neku hranu, ne mogu ovako. Ako neću moći ništa da radim. Ajde idemo. Ok. Ovo je zabavno mnogo, vidite. U stvari ne znam da li bi sve treba završim. Da. Sad ću završiti ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjelo. Jako je zabavan mod. Ako želite, napravit ću video kako imati modove Minecraft ako ne znate. Tako da. Vidimo se onda u sljedećoj epizodi. Ćao!